le dumedisa leine le le maatla la morena le mophološi wa rena Jesu Kriste, amen. A re lebeleleng palo ya lentšu la lehono pukeng ya Luka o mokgethwa, kgaolo ya lesome, ditemana ke 25 go iša go 30. Luke chapter 10, we read from verses 25 to 37. Le sontaga wa bohlano morago ga Pentekoste. Setlhogo sa ditaba sona se re Mosamaria wa kgaogelo, gomme he re bone e bala ka tsela e. Go a ema e mongwe wa ba bata molao, a mo leka a re, Moruti, bophelo be bo sa felego ke tlo bo bona ge ke dirang. Jesu a mmotsisa a re, go ngwadilweng molaong o balang? A fela a re, Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka ona. Jesu a re, o fetotse ka gona, dira seo, ke moo o tlo go phela. Yena ka go rata go ikemela a botsisa Jesu a re, gomme wa hešo ke mang? Mo Jesu a fetola a re, motho e mongwe o be a fologa a etswa Jerusalema a ya Jeriko, mme a wela gare ga batlhakodi ba mo hlobodiša, ba mo ntšha dintho, ba ikela, ba mo tlogela a le makgatheng. Go a tla moperesita a fologa ka tsela yeo, a re go mmona a aroga a feta. Go a tla le molefi, ge a fitlha felo fao, a mmona a aroga a feta. Monna wa Mosamaria e a bego a tla moo a mmona, a mo gaugela, a batamela, a mo tlemelela dintho a di tšhetše makhura le beine, a mo nametša lekaba la gagwe, a mo iša ngwakong wa baeti, a mo okela gona. Ka bosasa ge a tloga a ntšha mašeleng a mabedi oke, se o tlo go mo ntšhetša sona sa fetiša seo, o tlo bušetšwa ge ke bowa. Bjale ge o bona go ba bararo bao ke ofe a tlilego a ba wa gabo eo wa go wela gare ga batlhakodi, yola a re, ke e a mo dirilego ka kgaogelo. Jesu a re, sepela o yo dira ka mokgwa wo le wena. Amen. Ke lona lentswe la Modimo. A re rapeleng. Tate wa lešoko, o ratile lefase, wa roma morwa wa gago a ba seloba sa rena, sa dibe tša rena, a ba mophološi wa lefase. Re rute go gomorela melao ya gago, gore re tle re phele. Amen. Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo Tate, le go kopana le moya o mokgethwa a di be le rena go tloga bjale le go iša go sa felego. Amen. Ge motho a ka re o rata Modimo mme a hloile ngwanabo, ke wa maaka, gobane e a sa ratego ngwanabo a ka kgona go rata Modimo yo a sa mmonego. Gomme molao wo re o filwego ke yena o re, e a ratago Modimo a rate le ngwanabo. E a ratago Modimo a rate le ngwanabo. Seema sa beke ye re lego mo go yona se re, Morena Modimo wa gago mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka ona. Potsiso mo mosong wa lehono ke gore,
a re kgona go rata na? Mediro ya rena e bontšha lerato na? Polelo tša rena ke tša lerato na? Bophelo bjo re bo phelago ka kakaretso ke bja lerato na? Goba mohlomongwe re to justify our sayings, our actions. Re rata go ikemela ka mediro ye re e dirago, go ikemela mo dipolelong tše re di bolelago, le go ikemela ka bophelo bjo re bo phelago. Le lehono re kopana le Jesu a tserekang le ramelao, goba o mongwe wa ba mangwalo, goba monna wa mofarasei. Monna yo o be a rutegile ka tša melao ya Moše. Ramelao yo o be a nyaka go kgonthišiša se sengwe mo go Jesu. O be a nyaka go tseba gore o phedišana gabotse le batho le gore o mong na. Ramelao ka ge a sa botšiše thwi se a nyakago go se tseba, o be a leka Jesu. E be e se la mathomo Jesu a lekiwa pukung ye ya Luka o mokgethwa. Re bone mo kgaolong ya 4 a lekwa ke Sathane kua lešokeng. Go ya ka puku ya Matheo kgaolo ya 3 temana ya 17 le ya Mareka kgaolo ya 1 temana ya 11. Ge Jesu a fetša go ntši le tšwele legodimong le re, yo ke morwa moratwa wa ka, yo ke kgahlwago ke yena, le mokwe. Gomme Sathane a mo leka ka baka la lentšu le le tšwilego legodimong. Sathane a mo leka ka baka la go ba morwa wa Modimo. Ramelao yena o leka Jesu ka baka le a kwele Jesu a ira barutiwa ba gagwe a re, tsebang ke le nea maatla a go gata dinoga le diphepeng, le a go fenya maatla ka moka a lenaba, ga go se se tlogo le šulafatša. Gape a re, ba se thabele ge meoya e mebe e bušwa ke bona eupša ba thabe gobane maina a bona a ngwadilwe kua magodimong. Barutiwa ba be ba thabile wa morago ga gore Jesu a ba rome gore ba yo fodiša batho le go tlosa meoya e mebe mo go bona. Ba boa ba thabile ka tše ba di bonego, ba boa ba thabile ka tše ba di bolego. Eupša taba ye ya seduri gabotse mo go Ramelao. Ramelao o rata go tseba gore leina la gagwe le lona le ngwadilwe na. Gomme o botsisa Jesu a re, moruti, bophelo bo bo sa felego ke tlo borua he ke dirang. Jesu a mo fetola ka gore ka ge yena e le setsebi sa melao, a botse Jesu gore go ngwadilweng melaong, o bala eng. Ramelao a fetola ka gore Morena Modimo wa gago o mo rate, le wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka gona. Jesu a re, o fetotse gabotse ka gona, eya o dire seo. Ramelao o be a rata Morena Modimo wa gagwe na? Ramelao o be a rata ngwanabo na? He re lebelela gabotsana bophelo bja Ramelao, re bona e le gore Ramelao o be a phela le borramelao ba bangwe fela. Ngwana borramelao e be e le Ramelao o mongwe. Ba be ba bitšana ngwanešo borramolao ba. Ramelao o be a sa kopane le badidi, Ramelao o be a sa kopane le balwetši, Ramelao o be a sa kopane le badiradibi, Ramelao o be a sa kwele batho ba bangwe bohloko,
hobane boramelao ba be ba na le sa bona, ba be ba kgona go iphediša eupša ba be ba sa thuše bao ba sena go. Mangwalo a makgethwa a re ramolao ka go rata go ikemela a botsisa Jesu gore wa gabo ke mang. Jesu a mo fetola ka go mmotsa kgang ya monna yo a sa tsebegodi a etswa Jerusalema a fologela Jeriko. Batlhakodi ba mo tlhobodišitše, ba montšha dintho, ba mo tlogela makgatheng. Re kwa gore go atla mehuta e meraro ya batho. Wa pele e le moperesita goba moruti. Ge a bona motho eo a aroga a feta. Wa bobedi ke molefi goba mothuši wa moruti, le yena ge a bona motho eo a aroga a feta. Mehuta e mebedi ye ga e rate go tšhilafala ka baka la mediro yeo ba e dirago ka gare ga tempele ya Modimo. Wa boraro ke Mosamaria. Mosamaria ke mojuda wa go tlhoka tumelo. Mosamaria ke mojuda wa go tlhoiwa gagolo. Mosamaria ke mojuda wa go latlhelwa thoko. Eupša ya re hena a bona motho yo a mo gaugela. Mosamaria o bile le lerato. Mosamaria o tšeretše e lego tša gagwe a thuša motho eo, motho yo a sa mo tsebego. Jesu a botsiša ramelao gore ke ofe a tlilego a ba wa gabo eo wa go wela gare ga batlhakodi. Yola a re ke e a mo dirilego ka kgaogelo. Ke semaka ge re bona ramolao a sa bolele gore yo a mo dirilego ka kgaogelo ke Mosamaria. Ka tsela yeo Basamaria ba bego ba sa ratane le Bajuda ka gona. Jesu a araba a re, sepela o ye o dire ka mokgwa wo le wena. O mohuta ofe wa motho gare ga mehuta e meraro ya batho ba ba bonego motho e a wetšego gare ga batlhakodi? A o bontšha lerato go ngwaneno goba o lebelela thoko? A o iša thušo moo e nyakegago goba o lebelela thoko? Monna wa Mosamaria o bile bjalo ka Jesu ka tsela tše dintši. Jesu o fodišitše balwetši ba bantši. Jesu o alafile ba dipelo tše robegilego. Jesu o hudullotše ba ba thupilwego. Jesu o bušeditše pono mo go bao e bego e le difofu. Jesu o ratile lefase a le hwela. Jesu a boelantšha motho le Modimo. O motho ofe, o mohuta ofe wa motho? A o rata ngwaneno na? A o direla batlhoki? Moo go tlhokegago thušo o a e iša na? O na le lerato go ngwaneno na? Ke yona thuto e ke bonago re rutiwa mo mosong wa letšatši pukung ye ya Luka kgaolo ya 10. Re rutiwa seo e lego lerato. Lerato ke mediro. Ge o na le lerato o e bontšha ka mediro ya gago. Ge o sena mediro ya lerato o dio swana lefi le mofarasei bao ba ilego ba palelwa ke go thuša motho yo a bego a wetše gare ga batlhakodi. A re baneng le lerato mo mosong wa letšatši, a re bontšheng lerato la rena ka mediro ya rena, bjalo ka ge Jesu le yena a kile a re rata, gomme a dira bjalo ka mediro e mentši yeo a bego a sepela a e dira. Re a gopola gore le bao ba swerwe ke tlala, Jesu o be a fela a ba fepa.
bao ba hwilego Jesu o ba tsositse bahung a tlisa lethabo gare ga dipelo tsa batswadi goba balekane ba bao ba ba tsositse go bahung. Le nna le wena mo mosong wa letšatši le re kgopeleng Modimo gore thushe re tle re bontšhe mediro ya lerato ka leina le le maatla la Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, amen. A re rapeleng. Modimo Tate o maatla ka moka Jehova senatla sa legodimo, re go leboga ka sebakanyana se o re file go sona, re go leboga ka lentswe leo o tuletse go lona mo mosong wa letšatši. Re re moya wa gago o mokgethwa o theoele godimo ga lentswe le, o tšhele lentswe le moya o maatla o tswang legodimong gore lentswe le le bane le bophelo. Ditsebe tseo di kwa go lentswe le Modimo o maatla di tle di fetoge, ditsebe tse di kwa go lentswe le Modimo o maatla bana ba bo bona ba bontšhe lerato go botlhe bao ba phelago le bona, ba seke ba bana le kgethololo Modimo o maatla ka moka. Le kereke ya gago Modimo o maatla ke rapelela mo mosong wa letšatši ke re a e gole e kgodiše ke lentswe la gago, e sa gola ka dipalo tsa maloko a tsenang mo kerekeng, empia e gole leratong la gago, e gole lentsweng la gago le lekgethwa, e dire ka lona Modimo o maatla gore batho ba bone ka bona gore ke bana ba Modimo. Re lebogela tsotlhe tse Modimo o maatla leineng la Tate le la Morwa le la Moya o mokgethwa, amen.